Selamat melambi kombongan masalok na puang tu di pakaborok lan puang Yesu. Allo totemo mentamaki allo baru allo Senin tanggal 20 na apa bulan Misa tahun 2022. Kadana puang tulah tabasa siala tanannung lama Yeremia pasal 30 nanan ayat Misa saya lako ayat 10 mai komita masambayang. Melambi to temo puang rampokan ni umpu di siya umpakalabi komi. Belan na liu mamasemi pa akaboro omi lako kami taumi. La umbasakan kada maseromi o puang panamasalo rondongkan. Lan puang Yesu kinay masambayang. Amin. Yeremia pasala 30 nanan. Dimulai dia may ayat Misa saya lako ayat 10 kadan na puang. Ia tu nubuat na Yeremia di surat. Ia tu na tahun maapen na apa kadatuan na Yoyakim anak na Yosia datu Yehuda saya mitu kada ia te di may puang lako Yeremia na kuah. Alako kara atasan sang lulun amusura ilan tumintu kada tumangka kupo kada lako kalemu. Tu diona to Israel, sia diona to Yehuda, sia diona mintu bangsa, randuk dio may Allah, kuni makada lako kalemu, ia mo tu randuk dio may linona Yosia say lako Allah ia te. Den sia mani upa, na perangi bangsa Yehuda tu mintu, kamandasan tukusanga, laku popa rampuan ni anna pada mengkatoba tu tau ia tomai dio may lalan kakadakianna angku pak dei kakadakianna sia kasalanna tak kalah na tambai mi Yeremia tu baruk anna neria anna sura i baruk tama kara atasan sang lulun tumintu kada tumangka napokada puang lako kalena na saabu Yeremia. Na suami Yeremia tu baru kuna kuah den sakalangangku kuurungan ni tama banon na puang. Ia moto lamaleko mubasai lamai lulunan sura tuku saaburang ko sia tu mangka musura tumintu kadan na puang anarangi to Buddha tu lan banon na puang ke Allah pa puasan. Siala mubasan tu mintu to Yehuda tu saemo di may mintu kotana anna rangi dukai. Den sia mani upa tu palakunna di penumban dio olona puang anna pantan mengkatobo tu tau ia tomai dio may lalan kakadakean belanna lendu kapuanna tu kasengkianna sia karedekanna ara ana puang tu napa karanganni te bangsa ia te. Napoga omi baruk ana neria susitu mintu napasan Nabi Yeremia lako kalena ana basa itu kadan na puang lamai sura ia to lan banuan na puang. Ia to na tahun maapel 5 kadatuan na Yoyakim anak na Yosia datu Yehuda to na bulan maapeng kasera na paapesanan mi mintu to Buddha di Yerusalem sia mintu to Buddha saya di may mintu kota Yehuda lako Yerusalem kumua lama puasa di olona puang. Nabasa mi baruk lamai sura ia to tumintu kadan na Yeremia anarangi mintu to Buddha lan banuan na puang ia motu lan bilikna Gemaria anak na Safan pangulu to masura dio tarampak daun nalu iring dio lu babangan baru banuan na puang. Amin kadan na puang. Toremi umpoga udosa. Tema perenungan kita hari ini, berhentilah berbuat dosa. Kombongan na puang, Buddha bang mo tema yang agan dadi lanton dokta, butung tang na porapa tanga siapa nanta untiroy. Ondongan na temai katang marurusan
ma apa na tak lan lu si misa toyan. Tak ebangamo ka atuna ditiro lalu televisi, temai to untoe toyan lalu kaparentan ditingkan. Belanna tangana panimo inanna tu pasanan tengkona una lasaro tang maruru ba atu disanga korupsi. Untirewan misa rapunna ba atu to nasitandan. Senga amito temai kamarurusan dadi lan lu simisa atondok. Pada yamo si mangasan tangka atu mo temai pasikola umpe tambani di lulalan tomai apa tanga maarundunan mo lan tondok na pubua katang marurusan tomai tosi toean. Landuka dadilan Allah anak to Israel tiagan susite saya lakona poseng ke puang matua. Ya moto anna so itu Yeremia parampuan ni tu ukungan na puang matua belan na nanga aku mua anna sule mengkatoba ate bangsa iya te. Napa mata atak buang matua ulendu Yeremia kumua manasa la dipapakan ni ukungan dia may puang matua ketontong ituo lan kamakarasan apa manasa lali dilendokan siala dipagari itu kasalan na kesule mak sosoran renge. Kombongan na puang. Iara kala dihanga tu ukungan dia may puang matua. Tanto tak misa tahu unangai. Apa ia tu dadi lan atu to temo butung tang dipalai mo tanga tu ukungan napo kada puang matua lan sura amadatu. Saya lako di pobia sambang mira tumeng katoba apa mukun bang di pokau. Sitongan na iya tu ukungan na puang matua mukum bang dadi apa kita ritang umpe marangai. Me pakilala tu puang matua kumua anaden sule mengkatoba da ana paruaki tu ukungan na. Ia ketua piki lantelino batuanan na dempa atu nakamasiang ki puang tu lameng katoba. Sia manasala na pagari ki puang dia memintu kasalanta tetelan Yesu Karistu. Ia moto kombongan na puang sa siulu solanasang mai komi ta mengkatoba di olo na puang matua ta tuo melo ta tang tore umpogau umbadikua ta tontong mengaku kasalan mak sosora renge mai komi puang ta sorongan kaleta lan puang Yesu Karistu tu tontong ulla abaki dio mai mintu kasalanta tetelan Yesu Karistu puang usi solangki solanasang. Amin. Mai komi kombongan masalo na puang ta masambayang. Kure sumanga puang melambi to temo. Mi pempayan tu mama semi pak kaboro milako kami mas solanasang. Mangkaki bahasa siakinan nungan tu kadami pena masalo rondongkan. Deno paki pogau itu kada masiromi lalu mintu allo katuangki. Ambe pemasilan suruga kipas sambayangan tu taumi lante kombongan tanga-tangana jemaat ramah. Kure sumanga tu mama semi puang lako mintu tomatuangki siulu solanasang kombongan tu maa ulang tahun maa kure sumanga belanna rupa-rupa katuan kamu puang la umpasake. Mak kure sumanga akan puang tu kombongan mi tulan kamalagaran na tiromelo kumua ta emilamba ilalu mintu katuanna pasake puang tu mintu kombongan. Kipanganduan dia olo mala abi imi tu mintu pelayanan lante tanga-tangana kombongan pasake puang tu proses peneguhan majelis gereja periode 2022-2024. Kamu puang tula umpasake mintu persiapan. Mi pasake puang mi tu program lan tanga-tangana kombongan
pembangunan ruang sekolah minggu, ruang serbaguna, lan tanga-tanga jemaat ramah. Pasak itu kombongan mi puang, pasak itu mintu sorongan kure sumanga atulah dipakena, lan kombongan. Ambek mamaselan suruga, kipas sambayangan tu taumi, lan kombongan toruan ambek toruan indok, toruan anak, toruan tomatua, toruan nampo, kamu puang laung pakaboroi. Menolokan di olo malabi imi puang, umpas sambayangan itu, sang siulurangki, lan tanga-tangana kombongan tulan kamasusan, kamu puang la umpas sake, tu taumi, Bapak Pendeta Maliku, lan duka cita belanna mikabe ampang lamai tanganana keluarga tu Bapak Lewi Palinoan ade ipar Pendeta Maliku opuang lami pakatana. Kipas samayangan duka tu Bapak Jofri Paliwanan, kamu duka puang tula umpasake sisola mintu keluarga belana mitambai kaboro tu tomatuan na lamai tangana kombongan na batu pira-pira patu kombongan kipuang tu kombongan milan kamasusan pakatanai siapa kaboroi. Kipas sambayangan tu kombongan lan kamasakian opuang kamu la umpasake tomatuangki Bapak Prof. TR Andi Lolo tu sementara dirawat diong rumah sakit PCC Wahidin puang kamu la umpakaboroi lami pamaleke. Kipas sambayangan tu Bapak Julius Dengen, Nyonya CH Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Nyonya Naomi Marten Bunga, Bapak Filipus Silambi, Tim Karoen, Bapak Agustinus A. Parrangan, Saudara Liliani Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eliroy Kapo, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Nyonya Ludia Saloko, Bapak Musa Tina, Bapak Yunus Lampung Salu, Nyonya D. Palayukan, Bapak M. Pasalongan, Ibu Dolvina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Geo Alfarendra, Bapak Paiman Heni Bungin, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Martin Balle, Nyonya Desiana Lusito, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Aaron Rama, Bapak Pendeta C. Sampai Toding, Saudara Novani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenna. Nah bak tu pira-pira pa tu kombongan mi tu tae paki saabu di olomi kama sei siapa kaboro ipuang. Kipas sambayangan tu toma aparenta kilante tondok kamu puang laung. Kama sei kamu duka lampas sakit. Ambek memasilan surga toy manda makan laun ulingkan ni te minggu iya te deno paki lumingka si turuk lalan pa aporemi lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amin. Selamat melambi kombongan na puang tontong umpak aboroki.